Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe vyiza nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe agenda na genda muravyumva ibintu bimeze neza hano hanze akavura kariko karagwa murabona ibintu vyakaze cyane ni hatari ndababwira ko ndabakunda cyane anyway no mugisha w'Imana bless you bless yani bam to bam niko bimeze mayine bizibashirano indundi kasureba supu y'ubunyegeri niko bimeze ariko in turn the one and only selector man at the place hama kandi de na Musiri Champion TV on the real niko bimeze hama murabona ko kuri kamera imbere yanje murako ndi kumwe n'umutumire twaherukana kera it's a long time ariko nagarutse I'm back again my friend nibaze yuko biraza kugenda neza uti rero biza kuba bimeze gute nibagire yuko turi kumwe na Disara ikigo gisanzwe gifasha abantu bafise ubumuga bagendana ubumuga butandukanye canke se bafise ingwara y'ubumuga butandukanye everywhere in the world canke se everywhere in our country mu gihugu cacu dukorera rero dukorera mu Chibitoke cha Bugombo ibuganda niho dukorera niho ushobora kudusanga neza na neza ama rero murabona ko ndi kumwe na Aline Niyonkuru uyu muntu ndiko ndababwira subwa mbere mu mubonye subwa kabiri subwa gatatu niko bimeze wana mukunda kuririmba subwa mbere subwa kabiri nabonye neza yawe muraza kuvyumva ku munsi hejuru uyu ndiko ndababwira yakoze indirimbo nzama nkushima indirimbo ya mbere yiwe yakozwe na Mugisha Amir ikorerwa mu nyubako za MA Production hama kandi aza gukora indirimbo amenifuta machozi indirimbo ayongera akora indirimbo mema akora indirimbo ndagushima mwami akora indirimbo sintachoka kusubiri akora indirimbo zawadi ya baba na mama akora indirimbo shobozwa n'umwami izi ndirimbo zose yazisoye indirimbo kwanza guhera ku ndirimbo amenifuta machozi zose zakozwe na Fanuel izi ndirimbo zose uko ari igiye kuzosohoka neza na neza right now ari byaza kudusobanurira izi zose zakozwe na Fanuel nuko niko bimeze ariko kandi turi kumwe tumeze neza nze ndamwakira rero kuri micro kuri Musiri Champion TV karibu cyane murakoze umeze neza ndashimye Imana ihabwe icyubahiro amena cyane amena yego cyane none siko mukunda kubivuga yego karibu kuri Musiri Champion TV mwewe merci beaucoup ni bless you bless maze kukwakira Yohana kavura gacakaraba ni imigisha myinshi ni adariza bana kavura kariko karagwa hirya no hino ariko kandi mbaze ndaguhikaze ndanakubaze byari bimeze gute aho herereye ubona bigenda gute umurimo w'Imana ubona ugenda gute muri rusange umurimo w'Imana ugenda neza turashima Imana uko biri kose kandi nkaba nishimye kuba ndi hano numva nezerewe cyane ego uranezerewe kuba hano anyway karibu cyane nakubwiye karibu kugira ngo tuze kuyaga ku musuri hejuru haba kandi mbere yuko tuza kuyaga ikintu cyari cyo cyose banze babwire witwande nubwo nabivuze ariko basimbire kuri YouTube kugira ngo babanze barabindirimbo zawe kwanza hama ubanze babwira amazina nkuko nari nayavuze duce dusimba banze dushire mu maboko y'Imana nkuko babivuze izina ryanje nitwa Aline Niyonkuru ego winjiye kuri channel yanje ya YouTube n'ijye uzina usanga ko hanyuma nyene nuko bibeze natale cyane ego dushire mu maboko y'Imana rero kugira ngo reka dusenge turagushima Mana habwa icubahiro uri Imana igira neza wabikuze kuno munsi tuba hano icubahiro kibi cyawe ndagushimiye kuri abakozi bawe banyakiriye muri no rusago kuri no radio yawe mwami habwa icubahiro reka ibiza gukoreka byose ngaha ubane natwe ubwiza bwawe bugaragare uwiteka ntabari twebwe ariko mwami uwigaragaze nk'Imana ibyo tuza kuvugira ngaha mwami bigira ico bifashije imitima ya benshi ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen urakoze cyane kudusengera Imana anyway uraberewe cyane murakoze ubwicubahiro cy'Imana ego cyane abantu batazibanga ryo kuberwa burya umuntu abigwa kubera ko Imana iba yabishatse yes niko bimeze of course anyway ndafise ibibazo byinshi nibariza abantu nkamwe uri muri carrière yo kuririmba uko sinzi nibindi mugabo banze utwibwire exactement usanzwe uririmba gusa cyangwa urafise nibindi bikorwa gukora mu ishengero bikorera he kugira ngo bavyumva bariko baragukurikirana
ego ndi umuririmbyi nkaba ndi umuvugabutumwa nkaba nsengera ku ishengero rya Pentecost umuco w'isi riri hajya mu Buterere nyene hajya ushitse hajya mu bwa mbere kuri station nyene ucumanuka hepfo yaho niyo nkorera imirimo ego cyane asante sana urakoze cyane hama usanzwe ukora imirimo y'Imana ukanaririmba indirimbo zihimbaza Imana icyo twokwita gospel bitandukanye na profile neza cyane ngomba kumanza kumena kwanza itandukaniro kuri wewe ibi bintu byo kuririmba ubitandukanya gute n'abantu badakora indirimbo zo donc abantu bakora profile n'abakora gospel ubatandukanya gute ndihe tandukaniro riri hagati y'ibi bintu bibiri itandukaniro rirahari kuko urumva yuko umurimo w'Imana n'uw'Imana nyene n'umurimo w'ivyisi aba ari uw'ivyisi rero ivy'Imana bikoregwa mu mwuka hanyuma ivy'umubiri nyene bikoregwa mu buryo bw'umubiri nico gituma hari itandukaniro rinini ugerageje kuraba abagenzi bawe bakora profile mbega hari ico muhurirako nk'ubu nk'akarorero dufate par exemple rakubwiye ati ndagwaye featuring cyangwa se turahuriye muri show runaka muri evenement cyangwa ahantu runaka ubifata gute wewe uravyemera cyangwa se donc hariho ibintu bisaba yuko wumva ati ibi bintu birashobora kuba byo nkura mu bintu bikanjana handi wo bifata gute oya kuri jewe ivyo bintu sinobijamo kuko umwanya mba ndi mu bubwiza bwo kuririmba indirimbo za gospel mba ndi mu bihe byiza bidasanzwe rero iyo ninjiye mu bindi bintu mba ndiko ndatakaza ibintu byiza ndimo na cyane cyane urakoze cyane mbo urakoze izi ndirimbo zose indirimbo zigera kundwe nabonye ko hasohotse ip yasohokeye rimwe yakozwe na Fanuel ariko kandi izi ndirimbo ko ari zitandatu zigiye zoke zasohokeye rimwe ari naho nabonye yuko wamaze gusohora kava yerekana ko hari video igiye kulanchinga neza cyane abantu bakurikirana muri Champion TV tuzobibamenyesha byose kugira ngo bigende neza amashaka kumenya mbega ubona vyoroshe iyo uri kurakora indirimbo z'Imana hama ukabijana nivuga butuma ubona vyoroshe biranyorohera kuko iyo ndiko ndakora indirimbo seke n'ikintu kiri muri jewe navukanye ndabyisangamwo kuko nawe umbwira ati ngo ubu nyene Aline ririmba ndabishoboye kuko n'ibintu biri muri jewe rero iyo ndiko ndakora uyu murimo wo kuririmba ndabikora neza cyane n'umwanya wo kuvuga ubutumwa nkabikora neza igikuru gusa ntangura guhereza presence y'Imana ikahaba ibintu byose ngasanga biriko birikora neza cyane uyu munsi urakijijwe uyu munsi uri kuragendera donc mu bakunda kuvuga ngo niko natembea mu wepo wa Mungu donc turacafise bwa buntu Imana yatugiriye kuko turi mu minsi y'inyongezo ikintu ushobora kubwira abantu rero batarakiraga kiza n'icyaha ikintu nobabwira nuko bokwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuko muri we niho hari ubuzima kuko ijambo ryayo ritubwira ati niwe nzira n'ukuri n'ubugingo rero namba turu kutumeze niko twamwakiriye rero tunyura mu byinshi ariko ko twamwakiriye tukaba tuzi yuko turi abana b'Imana kandi tukaba dukora imirimo yayo twisanga turi mu byiza rero umuntu wese ashaka kwisanga mu byiza akwiye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza hanyuma akamukura muri wa myiza akagendera mu nzira y'agakiza hanyuma akabaho neza murakoze cyane urakoze cyane uraza kumfasha uzuramanura akamikro gato ariko kandi ugitangura kuririmba byarakoroheye kugira ngo bihuze no kuvuga ubutumwa hamanirihe hangiro wo ufise uvuga ati jewe n'imiburi buri ko nkora ibi bintu akazi donc ko kuvuga ivuga butumwa nakazi ko kuririmba indirimbo zihimbaza Imana ati nshaka ko bizongeza ahantu runaka wo kuri wewe ushaka ko bizokugeza iki gikorwa ni coroshe igikorwa cy'imvuga butumwa mu buryo bwo kuririmba mu buryo
bwo kuvuga ubutumwa kuko bwose n'ubutumwa nivyorose duhura n'ibintu byinshi biduca intege bituma tudashobora kubandanya ariko ikintu ushobora kuvuga n'umuntu wenyene bwite gutangura kwanza kumenya uwamuhamagaye ninde afite ububasha nyabaki afite ubushobozi nyabaki mbega ufite vision nyabaki muri uyu murimo ushaka gushikahe rero biragufasha kudacika intege kuko ariyo byinshi vyotuma udashobora no gutera intambwe muri uyu murimo ego bivanye naho utuye n'imibereho urabizi ariko iyo wemeye ukamenya jewe uwamamagaye n'uyu muri jewe ari ibintu bidudubiza urahagarara neza kandi ukabikora neza na cyane ngomba kumenya mbega kuri mwebwe mumaze kwakira agakiza donc nubuhe buryo ushobora kubwira umuntu rero atarakira akakiza ukamubwira ati uramaze urusizi kubona akarorero kwa mufano hari gihe umwana yiga kera tuciga kera wiga nko mu mwaka wa 4 bakuru bawe bakaba biga nko mu mwaka wa 6 noneho papa wawe akazana akantu ahereza abana bafelicita kubera yuko donc baguma bimuka bariko baramenya sinze kumaze kubona hari gihe hari ukuntu bo bagufata babana nyene bakaza bakakukunungwisha sinzi ko numva icari cyo donc bakaza kukunungwisha bakubwira ati nawe kora urabona ko ndi mu mwaka wa 6 noneho papa yanyemereye ko azoma nibindi ningere mu mwaka w'indi ngomba kumenya rero donc nubuhe buryohe abantu mumaze donc abantu bamaze kwakira agakiza baronka busumba abantu batarakira agakiza sinzi kuri kurana ntaho uburyohe bwa mbere novuga najewe ndi nahe kuko navutse mu muryango udakijijwe nitwari dukijijwe ariko nyene naje kugirirwa ayo mahigwe rero urumva yuko navuye mu buzima iwacu twaranywa inzoga naho ndiko ndavyinjira ariko nari nkene kugira abantu uburyohe buri mu gakiza ariko nta kibazo tunone utamenye yava rega ntamenye yaje rero Yesu amaze kumpamagara kuko nari umwana muto nari mfite imyaka 12 kuko nyene twarasoma twarafata gacupa n'umwanya nyene tutitahura ngaho mama bisakanu nyene tugiye papa nyene inzoga tukagenda tubakora ibintu nyene byo kwiyiba nyene ibintu bitameze neza bitabereye umuntu ego kandi urugo rwacu nyene niwamenya ati uyu oya ibintu byari uruvayange ariko Yesu amaze kumpamagara nyene ndi umwana muto ndabatizwa abari nyuma yanje bose abari nyuma yanje kuko Yesu yankuye mujya mwiza narimwo Yesu ari hano yankuye nyene arambwira ati mwana wanje ngo aho si heza uri kuraja anshira mu muco wayo rero aca kuko abamwakiriye bose abakura mu mwiza akabashira mu muco rero wowe uvuye mu mwiza nusubira kandi kugenda urakora ivuga butumwa ukongera ugakora indirimbo zihimbaza uhora ubona vyoroshe mbega muri rya vuga butumwa ryawe ko ushobora kubwira umuntu utikizwa cyangwa se dore uburyohe buri mu mana dore uburyohe donc buri mu gakiza dore uruhombo ruri kubaho ubaye utejejwe uragira guca umuntu ejo kumva arapfuye akapfa nabi ukagapfa tejejwe ukabuhomvye urumva ubona bikorohera kugira ngo ibi bintu bijanishe hama ubibwira abantu bavyakire neza ego biranyorohera cyane kuko burya nushobora kubinza habu utaciye mu muriro rero namba Imana ari ahantu yankuye ntari ukumeze urumva yuko nihinduka rikomeye cyane rero biranyorohera iyo ndiko ndatanga message seke abantu kuyakira kuko abari bazi ubuzima bwa kera babona yuko ari ikintu Yesu yakoze kuri we rero uyo Yesu yagikoreye natugira ashobora kugira gute ukidukorera rero iyo ndiko ndakompoza indirimbo seke ndabiririmba biri muri jewe bivanye naho Yesu yankuye ego cyane urakoze cyane uyu munsi turiko turabona abantu bakijijwe arakijijwe ukumva ngo yitavye Imana mugabo yitavye Imana atatuye ukaza wumva donc bariko baramukurikiza amajambo aya nariya ariko utari umuzigako kuri wewe nkivuga butuma donc turacari kwivuga butumwa tubandanya no kundirimbo zihimbaza Imana wowe iki kintu cakira gute muri wewe burya
iki kintu ni ikintu kwanza giteye agahinda kuko ari indirimbo ivuga ati ngo uba wararuhiye iki kuba warakoreye Imana hanyuma abantu nyene bakakubona visage yuko warakoreye Imana ariko ari ibintu ukora Imana izi ariko utakeneye kubivamo rero burya inyuma y'ubuzima turafite ubundi buzima tuzabaho mwijuru kandi ubu buzima turimo n'ubuzima bwo kuruha ariko mwijuru tuzabaho ubuzima bw'ibihe byose atakuruha atangwara atabibazo rero umuhigwe nujya hajya utarapfa nuko wotangura kwanza ukisuzuma ukitunganya n'Imana yawe ugakorera Imana neza Imana ikakwemeza kuko iyo uri mu Mana neza Imana irakwemeza koko na cyane kandi n'abantu bakemera gusenga Imana ego ubona mbega bikorohera uburyo ndiko ndavuga mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri ubona bikorohera kuronka uburyo bwo kwifashisha mu buryo bw'umubiri kugira ngo ushobore gukora iki gikorwa civuga butumwa hama kandi wongere ufate uru rugendo rwo gusohora indirimbo zihimbaza Imana kuko nabonye n'itsi ndirimbo ni indirimbo zitandatu zose zakore kwa Fenway ariko izi ndirimbo zijari ari naho nabonye yuko donc hamaze gusohoka kava ko hagiye gusohoka video uzo launchinga kugira ngo ibanzize ariyo ya mbere ubona mbega bikorohera kuronka ubu buryo nibinyorohera ariko turemera tukiheba ku bwa Kristo yes tuki nukwiheba ku bwa Kristo rero nta muntu ashobora kumenya umuntu abayeho gute ivyo ahura navyo ariko ndashima Kristo Yesu yashize umurimo muri twebwe irawuhagarikira naho tuba turaca mu bihe bigoye na cyane ego hanyuma tukisanga nyene turi mu migisha nyene utazi ingene byagenze ariko wamugisha ugushikiriye ni wa murimo uji imbere ukora rero ivyawe ntiwitaho ivyawe ariko witaho ico Kristo ashaka kuba na cyane mbo ndaguteye intege ngomba kubanza kugira ngo ubanze wikore mu gahogo abantu bariko barakumva nk'umuntu uri foro cyane mwivuga butumwa ndetse no kuririmba ariko ngomba kwanza ubanze kore mu gahogo kugira ngo tubanze tukumve kawe uburyo tubanze tugusangiye ego cyane Umeniokoa Yesu Umeniokoa Yesu Umeniokoa Yesu Yesu wangu we ulivuta aibu yangu Baba ego Imani bahumugisha asante sana ya ariko urazi ikintu nkundira gospel aho zitandukiye na profile ndoko umuntu araririmba gospel ukumva ko iyo ari kararirimba yashizemwo bijya bintu donc urabona kuririmbira Imana burya Imana yamivuga ati ni nkahandi na numvise ijambo ry'Imana rivuga hari umuntu twakoranye ikiganiro arambwira ati burya uri kurakorera Imana uyipirata nayo iguhereza igupirase urumva niyo mpamvu ndiko ndavuga izi ndirimbo mwebwe muririmba urumva kanovera kaba karimo sura ko ujya kajya kigoro mu mwakoze n'Imana ari kikora anyway urazi kuririmba cyane murakoze ndaguteye intege friend murakoze ego cyane nukuri ndaguteye intege apart y'ivyo kiganiro cyarangira turaza kuraba ingere bishobora kugenda ariko kandi ibintu ivyoherera ha Imana igwezagire cyane ego cyane niko shobora kubivuga hama abantu mukurikiye musiri Champion TV murabona yuko ibintu bimeze neza cyane hama ndagomba kugira ngo mbanze menye indirimbo zawe iyo uri kurazikora zihimbaza Imana na yahe majambo atigera bura canke se donc ni indirimbo z'ubutumwa zirimo ubutumwa uri kuravuga ubutumwa kugira ngo bishike kure na yahe majambo rero donc wowe ubona ko atigera bura donc muvuga mu ntuze yawe mu ndirimbo zawe ivuga butumwa riciye mu ndirimbo ego burya navuze yuko ndafite aho Yesu yankuye rero kenshi umwanya Imana imaye message nuko impa
kutibagira icyo yankoreye. Rero iyo ndiko ndakora indirimbo ni indirimbo zishobora kwerekana ububasha bw'Imana n'ubushobozi bwayo yuko arahana Imana ikura umuntu. Ujya muntu yibona yuko adashoboye yatawe, ujya muntu yibona yuko atabyizigiro, ujya muntu yibona yuko ivyiwe vyarangiye, ariko mu ndirimbo zose Imana ikaragaza kwerekana ubukuru bwayo yuko n'inyuma ya zero irakora ego na cyane cyane. Asante sana kandi ndagushimire cyane. Hama kandi ndagushimira, ariko mbanze ugira akajambo kanyuma ushobora kubwira abantu bari bagukurikiranye by'umwihariko bumva talent zawe ivuga butumwa ndetse n'ivuga butumwa riciye mu ndirimbo. Cyo tokwita indirimbo zihimbaza Imana, gospel music cyangwa se ivuga butumwa personnel. Kajambo kanyuma ushobora kubwira abantu bari bagukurikiranye. Murakoze cyane. Hanyuma icyambere nuko ndabakunda. Asante sana kandi ndabishimira. Ego ndu umuntu nagiriwe amahigwe kuba ndi imbere nyene, mwebwe murabategetsi kuko mwebwe nyene murabizi. Ego udahari ntibishoboka. Ntibishoboka, rero ndabafana ndabakunda. Ego sinoronka ibyo nobaha bibakwiye, ariko icyo ndabahaye gikuru nuko ndabakunda kandi ndabubaha. Hanyuma ikintu novuga nuko amasengesho yanyu ku bwacu ni ikintu gikomeye cyane muri kariyeri y'indirimbo y'imvuga butumwa. Duhura na byinshi, ariko kubwo amasengesho yanyu na supporting zanyu by'ukuri tubandanya duhagarara. Rero ni muruhe mubandanye muri kumwe natwe Imana ibyizi zoduha tuzobandanye ne tubisabikanye imigisha myinshi. Murakoze cyane muheza gego. Urakoze cyane, ndagushimire cyane, Imana ikugirire neza. Murakoze cyane. Ndabashimire kuri mwebwe mwari ko murumviriza Musiri Champion TV Vonderly Selector Man in Town, the one and only. Mwari kumwe n'abakiriya Indundi Kasureba Supu y'ubunyegere again and again for the first time. Murabona ko twari kumwe n'umuvuga butumwa, umukozi w'Imana, mutumishi wa Bwana, mu kuja kazi ya Bwana. Niko bakunda kubivuga, ariko kandi ndabashimire cyane. Imana ibagire neza nkuko bisanzwe turi kuri Musiri Champion TV. Imana ibagire neza. Merci beaucoup. Murakoze.